Tuni Kuki News bezo se na bon chawin lem nevin tunin zong video khat ze in meite ho boi za jing ve ti hi mo ai in mi chi chung sang ho holem na hin ne hoitin I het thim na diule IGAM INAM dam theine dinga hi iti ki ven diu ham ti ho jong hi sei thei chan hin sei hoitin chukit le tuni a hi PR kidon but na hozong INVET sa kit de wahi hichibana chu SOO hon thu an seina wa future ti hi sa pa wa ka hin jaw sa na jong hi azi a hin ti su future ti chu her so kewa imasang hin khoding ti na tabang chu ahung lung ding ti na hi chu ahung lung ding ting le UT thu hi kisay ding ahi tai ti ahi in kisay ta ding ti ahi in Indian government to akit ting le future ahi UT2 kisay ding ahi tu le tu awang hi kisay nai lo ding ahi ti na tabang hi chu ngiza a chu future hi nga ahung lung ding ti na ho chu ei pa wa kazi lo a thu chu ei pa wa hi easy ting le ahung lin ji lo ja chu ama hon jong sa pawa za je wa chu sa pawa in ko yo in ichi chung chang ho a hi holim na hi nei huitin chule IGAM sungu wa thil so ho hi IPPT ham a hi lo le IPP lung hitam ti ho jong he update in bol de wei thil ho hi ei ho le ei ho sungai politics se bol ting le thiem oven zat dangnam dang ho to politics in bol ting le ho politics in azo pui ti pa wang hi mu che da hi za chu to a jong hi IGAM sungai thil za chom mung so a hi lawai le ei ho ki ka ki gi ina a hi lawai le ei ho ki ka ki gin mo na lien ta ta chu ni cho jong hi aban nei cha in sei de wa hi ama sa penin naga ho chung chang ga sei le hen naga hi lo be naga ka hi ti ho loi a hi lawai le tha do hi lo be tha do ka hi ti loi hi cho a hi lo na khana ka hi e ti ho loi hi a tho ha sa ji tuni a jong hi ga velo chun NPO Naga People Organization ho ama hon ana seina wa chu phat ma sa jong chu ana sei jing wa hi in tuni a pat na hi ka gam sungu wa naga area ho jo sia economic blockade ki bolding business ki bol thai ta loading ai ahin la gam sunga koi machan dukan ho a thilman akal sa thai loading hi ti a hi phone do na an nei wa hi in hi chi chunga hi ZUF he de wa hi in zaleng rong United Front kiti ho loi hin kei ho chena gam sung hi na gan ho poi kei ho naga ka hi po ve kei ho zaleng rong ka hi ve hi je a chu kei ho gam sunga tunia UNC in United Naga Council in thu api hi ka gam sunga wa chi thei ponti ke ho gam sunga hi chi to bang ki mang lo ding hi je a chu mi pi hon het diu khat chu gam sunga ben a hi lo le hi chi economic blockade kiti ho ki bol lo ding hi aji chu ke ho naga ka hi pu vi ti a chu na sata ama ho hin don but na anei vin naga apom lo da no hi ain phong do ta ve ti hi chu aji chu ama hon jong a background neu cha ga sei le han ZUF ho jong hi masanga patna NSNIM na chu NSNIM na wa NSNIM te hin aman cha jiu ahin la agam sungu wa development ne ding cha ding ho jo se hi ama ho chang phaji lo wa min sit na hi ting le ama ho hong hi ji ta hi wanga chu min phat na ting le na ga min nge na hong min phat na chu a leader ho hi ong ki hol vai le e ho hi naga ka hi tin ki be te jong le phat khat le ahung hi theilo na lampi hung ding hi ti a hi hung lim do hi chu hi je a chu ama ho hin NSN ahin dal hawa ZUF ahin phuwa tu a jong hi agam sunguwa ki kap to na jing aban le
ama ho mi chen na zo si a hi NSN in masanga ana to pha ho jong hi aban bana ahin la pi wa tu a jong hi ama ho na seina wa National Highway 37 na hi chitabang naga na to ho hi zaleng rong area a thei lo ding hi koi tabang hi chi hin bol hin zui au ma hi le zaleng rong in kiki mai to pi ding hi ti a jong hi phone do na ahin nei vi ti chu mi het thei ne dewa in se wa hi in chule leng mei kiti holoi hi kachana gala a jong he agilo loi hin te ama ho hi azat chom ven melong la a jong hi masanga chu tangkhul ho ham iti a hi le tu a tangkhul ho sanga hi leng mei ho hin Kuki Chate chunga khan sit na sata ina hin bol kit na ven tu a jong hi SOO KM ho hi chi ki chon do ho hi nanung la do lo wa ka gam sungo wa na hin koi wa hi le Kuki le naga ki ka nasata ki tha to na ding ai hi chi wa mo poding chu Manipur government le Indian government ho na hi ve ti a hi ama hon gi na zong a bol ve ti ho jong hi mu a hi in azi chu hi chi tu nai cha Indian government le su ho ke ho la na dung zu ya chu a kem hi chon ding ti a hi ana bol a hi in pu hau kholet in zong jan ha azong news in sei ta win hi chi kampo pi district sai tu gam kai sunga jong hi ke ho gam hi ke vai pu na gam hi ti a jong phon ro na ana nei sa hi tai ke constituency a hi ti a jong ha na sei a hi a district a hi sap dinga cho e ho gam a hi a hin la ma ho e ho gam sunga hong chen kha wa hi chi su ke ho gam hi a ti pau hi hoi ta ahung ki chit lo wa hi le chon hung boi ding to a jong hi e hon Kuki len hung ki muain lang le igamu wa cheng tho tho ti wei hi chu ho ki het lo wa hin tu a hi na sata bol hi amasang a future diu hi iga vet na hi le I chan ham khana gen thei a hin to na diu ho hi mu ma sat hi na hin la leng mei ho hin tu ni chan ge a hi naga min mang cha hi Kuki Chate gi na sata in i bol jingovi ti jong hi mu a hi in ching thei ta na ai to nga in kalam kai ho a hi in nam sunga lam kai ho a hi vin koi tabang leng mei ho to boundary a hi lo le leng mei ho to ki gam gi a cheng ho hin ching thei ta awai ho mo ngai hi che ho mai mai ya ikisu siet lo diu ikisu min siet lo diu hi azi chu isei ma bangova SA hin mu leo hen I khut noi wa kun tho tho diu I tho pha tho tho diu hi ti hi lung tup khat inei wa lung gel khat inei wa vai I ho mo ngai ti hi iga sei no mo hin tin chule tunia chu KSO General Headquarter a ko na head sa na ahong ki bol kitnin hi chi head sa na hi ga vekit leo hen zan hi a chu ina sei ta ven Kuki Student Organization Jiribam le Tamenglong District a ko na KSO hon difang ka bol tavi ti a thupon ahin bol wa hin lamkai hon dei banga na atong povin mi pi lung agel povin hize achu ke ho kazaw ta povi lamkai a kisim ta poiti a hi thupon anane yo hi in hi china chunga hi tunia hi general headquarter hon hiat sa na ahin bol kin vin ama hon asayu hi atam zong atam point ga sim hlaleu han ni sim sagi September zan hi achu news in a say now a hi lo le in a holim na wa chu kana sei hilen ke in jong hi chewa kana ta do chu 7 August ka ti kha da na hin mi tam pi chun tu ni chan ge August na tin lai ti loi jong I omovin thil chu isei hil jong anau mai the a hi in a hin la akiji pa cho hoi ta aveleu chun di a hi tu ni hi 8 September 2025 a hi ta in zan hi chu 7 September a hi ti pa zo chu August Halloween September zo a hi ti pa chu iga su the ngo hin tin tu ni a jong hi hi chi he sa na KSO in a hin ball pen hi a hi le ni sim sagi September 2025 Sunday ni ho a KSO Jiri and Jiri le
tameng long in mi pi het dia thu su ahin nei na chunga ahin nei na chung ovagil ta in akisai hom in athu seilhep ahi tai seilha ahi tai chule tu nung tu ban jong le KSO jiri le tameng long executive hon jong pan ahin la zom jing diu ahi tai ti hi ahin sevin aban kin a seibe na wa cho hi le achunga thulu na hi KSO general headquarter le KSO jiri te tameng long LAMKAI ho to nisim gate September 2025 ni ho a ki ho na akinei dung zuya phon do na hungkinei ahi ti hi ahi in a chaina seina wa chu gamlenam ngai lut zal a pan atha la diu boina a ting le KSO general headquarter het sa di win tim na le het sa na akinei in ahi ti hi phon do na ahin bolwi ti hi mu ahin hi chiwa kaga seinom pen cha hi le KSO general headquarter a amin wanga seida zenge gaten aji chu personal ta iga ki khatle anom ji poi KSO general headquarter a LAMKAI pa hi pil hi chu phat ma sa jong chu asam gam sunga KSO boidinga ahung phat na chu agang theilam pena executive jo se a chop ma ga theilu nova hichiwa assam gam sunga KSO function be se taloding ai lo le resignation let lekha in pi ho jo si chu aga su la bi chu ai le tu chunga jong hichiwa hi KSO general KSO jiri le jiribam le tameng long ho hlasit na jong hi a het pi kina hoita ho pi kina hi ta chu asu dam kit ta chu hi je a chu LAMKAI kiti hi chito banga hi angain I branch ho aba kai ho hi alhasit new hi hen again thei a HASAT new hi jong le LAMKAI chun hi chito banga hi ilamonova ichunga ikingap sawa ichunga mi ahung kingap thei ting le hi chu leader hoi kiti ai na hi je a chu tu ni a jong hi KSO jiribam le tameng long ho lasit na chu gilta a sei khom na akinein ama ho to kinop to dung zuya chu tu a hi lifang hi kit taloding ama ho to hoita pan kila khom kit ding a hi tai ti a hi KSO general headquarter in phondo na a hin nei tai ti chu ama ho hin phone bana chu mi pi zo sin I het theine dewa in se wa hin jan hi a ana be ho zo si chu ana lungdong mai thei a hin hi cha chu I lungdon lo na dewa tu ni a hi su then na hong ke bol tai general headquarter ten a su then na hin bol ta ven I macha boy am ta poi ti pa chu e ga het theine deule KSO leader pa chu nga ki pa thu iga sayo hin tin aban kina hi ga velo hen phat ma sa KNF MCA kona gol hang ka kai ho kimin hausa khat vo kita na vo deilo bola na bol na chunga hlasit na za chom chom dem na thu phon za chom chom hong kinei na chunga KNF MC in suspension order ana so pa chu hi chi chung chang thu chu hin sei ki dewa hin hi chi chu achi phat chi sa that 6 September ni Thil so a hi tain tu ni a hi le 8 September 2025 Monday ni hi pu hian khopau ho kip chief of Zojang Tech Village chungchang thu ki ho chamna ti a hi in ki ho chamna tai ti hi chu in zawa chu KSO ho chungchang ki ho chamna a hi in tu a jong hi chi KNF MC ana pangkhat gol hang khat nin nam se pai khat nin Zojang Tech House pu chunga hut ana hla na chunga ki chamna ana nei naw in sei ki dewa hi in ama hon ai chiwa in sei na wa hi achi sa that 5 September 2025 Friday ni ho dei umlo ta Zojang Tech House pu chunga hut hla na ana na thu hi tu ni that 8 September 2025 Monday LAC
CSO le KNFMC Custom and Culture Department mopo nanoya custom dungzuya seilha le seicham ahi ta to hlona koiman hi chi thu to kisam kaya social media hi hen changwal hi zong le anung thu hi koiman avel sei ta lo ding in ki phat sa na akinei jin a hi ti hi a in phong do win thil ho hi a chi sa i sei ting le a phading lai jong hi a si su ji a hi za chu koiman changwal hi hen a hi lo le social media dong hi zong le hi chi chung chang thu hi inong pha po ki ta lo divin chamna akisim tai pu pa chon dan custom dung juya chamna kisim zo a hi tai ti hi mi pi hinga het sa na a hin bol lovi ti chu iga se wa hi in hi chi to bang ho hi IVET na hi le e ho hi e ho sunga hi politics in bol le i thim jiwin a hin la zat dang nam dang ho to i bol ting le i zo ji lo pa hi kalung dong ai aji chu hi chewa jong hi ga velo chun phat ma sa hi chiwa ama hon suspension order ana bol na wa thu sei naw hi a hi le chule suspend a hi sunga su hiel to hiel sei hiel anei kha le organization in ki het pi loading a hin ka bol hiel tai ti a organization LAMKAI hinga thupa a hin choi ni le bo Mr. Kakai Hokip chung thu ki sei bep ding a hi ti hi ana save hi ta to suspend ana bol a hin tu ni a hi aman jong KNFMC hinga hi thupa choi dan a hi ta in hi ta chu KNFMC ho pan la na zala chu culture and custom and culture department ho hung ngova jojang te ho sapu ho to hin ki ho chamna anani dan wai tai ti pa chu me pin e het device se wa hin hi chi to banga politics i bol le i the mai the mu chu e ho ke ka mi zep ki tai ga zep mo wa bana hoi ta thu in seva a hi khat chu suspending ga bol wa bana i hung ki ho cham kit nu vai la khat pa zo thu pha choi pha na chu nung jaw ki thei so na le hi chi to bang politics si i the mu chula a hi le hi chi ho hi i pi bola Indian government hi ngai ki bol thei ji lo ham ama ho to i bol phat no le ho ki zum jing i pi ji ham hi chi hi ki gel tha o ngai ai lo vai le tu ni a hi gi na bol wa cham na sim ham ti jong hi ki sei nom le hi ta chu hi za chu a hi the ai le ai pi chu hi jong le he thim na diwa politics i bol teng ole zat dang nam dang ho chunga jong hi chi to banga hi politics i bol angai ti pa chu iga sei do hin tin chule hi chi wa hi UZO aban le gangte tribe union mante tribe union hi chi ho tribe thu a hi ga velo hen athu su ho hi hi chi wa hi UZO ho United Zo Organization hon thu phun abol naw hi September nisim gup ni a hi tain amon thu phun ativin abana chu date 7 September 2025 ni a gangte tribe hon thu su abol kit pau hi thu su atikit na ven abana hi chilanga hi mate tribe union ho hin het sa na thu phun atikit na ven hi chiwa kisei ho hi ahung ki bang deal a hi ja chu takhat na kain ta khom a hi ama hon a sei chu a hi le KZC chung chang chu KZC leader ho chung chang thu seus hi chiwa ama ho sei hi selo a hi langkhat na ga gel dinga chu KZC sunga hi kei ho member thum jong azawin hi chibana jong chu tu le tu a hi KZC sunga jong hi kei ho UZO president pa jong zaw a hi in hi chi KZC sunga jong hi panmun lien ta tu a hin ti chu tu le tu a KZC sunga jong hi ama hin LAMKAI atu a hi in hi ze a chu a hi theya hi le tu ni a gi na ki bola KZC representative ho
đầu dal na thu azat zat isei pau hi itiam khana ke ho tribe sunga ka president pau hi seat naman na ahi lo le dana hung to kha ahi le phung le changin athu kitan ding hi ti to bang hi cho abon wa sei chu hi chiwa gangte on jong a sei chu reverend dr gs gangte hi treasure KZC a treasure a pangin hiza a chu tu ni a hi KZC lamkai ho gi na ki bolin zat zat a ki sein hi chi nain them kha wa hi le phungin athu ki sei ding ai ti ho hi ain seven mate hon jong hi chi ma a chu a sei ki no chu pu len mate president MTU ama hi KZC leader a pang a hi in vice chairman a pang a hi in hiza a chu koi to bang ham khane na hin to kha ai le phungin achung thu ki sei ding ai ki mo vet lo ding ai ti hi chu hi chi a sei ki no a hi le hi chi wa iga sei nom pe no chu a hi le tu ni a e ho ku ki cha te hin eima tribe tu ni a KZC ki ti pen chu he thei deu ha chu KZC chun ku ki cha te zo si representable chu a hi le tu ni a hi e ho hi chi KZC sunga lamkai ho e ho phung hi ta chu ikiven wa adang si chu idon da wa hi le ipiham ikiloi khom naw KZC phu lo chu ipiham KZC phu wang wa chu nangma mi bo na kivet dana chu hi chu hi lo chu KZC tup le doi ku ki cha ten I doi le I tup pe nu chu hi chu hi lo hi tu ni a hi nge nam khat tribe khat hi na chu kilung se jep nan te hi zong le tu ni a KZC adin pi hi ku ki nam pum pi a dinga ding a hin la tribe hon hi ta hi atum tuma ki sei wa hi le ke ho vai phe ho chu president hi chu pu henlen thang chu president hi chu la alien pen hi chu la a hi le tu ni a hi ta hi eima tribe ikhian kit no wa warning hi pi kit no wa hi le ipihama phachom na pi no mo wa hi le tu ni a KZC leader ho hin tong kha ti tawngo ipi bola gangte ama chu hi chiwa gangte union a hi chi a hi in nine to kha thailo diu adang na to kha lo kho lo ti to bang tai ma thu na so wam mate hon jong hi chi to bang ma chu thu so adang ho vai phei gangte simte ho chu tong kha jong leu jo mate pa chu na to kha thailo diu hi ti na hi chu hi chiwa zo united hon jong a seu hi chi chu ilung neu dan le e ho hin phung le nam INAM sang a jong hi phung I chang ho I ngai lut dan hi chi chu ni za ai atum tu mai ki hen kha jiu tu ni ai a hi the ai le tribe hoi ki sei da hen lang I bon cha wai ku ki hi vi ti hi ki pom thei hen lang thakhat na ki pang hom hen lang I bon cha wa chu a ki hel na lo hi ti pa hi ki bol hen lang le ki hat ding a hin tu ni a gang te pa nga thi san ki la do hen lang mate pa thi san ki la hen lang koi khom hen lang hoi chi zo chu gang te hoi chu pai te ham hoi chu sim te ham a hi lo le hoi chu mate ham hoi chu gang te ham te ki dong le na het lo deu chu hi chi wa e ho le e ho I ga ki khen kin no wa INAM sung boi ne ding zat I ga se wa aban le KZC in hi chi wa hi free movement a sei khapoi ti a hi chi lai la na se u chu hi chi press hoi hoi ta na sim tau na het nom vai le na het thei ne diu kha na ga vet sa nge hi chi wa hi Kuki zo council hon sign an a bol na wi ga veleu chun hi chi wa president hi vai phei ho hi la vai phei on tu ni chan ge ima se lo piu Kuki hi vi ti a chu a koi chu hi zong le I bon cha wa ki pang hom hi ti a ki don lo pu hen len thang chu hung thi hen a hi lo la so tan te ti na hi lo pi chu ki it chu la a hi wa nga chu thu chu INAM pum pi ading a vai hom a hi je wa chu adi lo pa chu ki sei do ai bo tu ni a hi che wa ma hon sign a bol na pau hi ga sim leu chun hi chi chu lo chu free movement ki ti mo mong ki sei do lo che wa hi ama hon a sei na wa chu highway hi masanga pa na ki hong hi na infal le Dimapur road hi masanga pa na ki hong sa hi chi wa hi ni la cha ho ki hong jing hi a hin la free movement mai te in Kuki gam al ho thei pun
Kukin zong mail he kam alho thei poi hi chiwa chu ke hon ka kha naw zong poi ka hon na zong poi ti pai na chu hi chiwa asai na wa hi ta chu hoi ta ki ji chu a hi wa nga hi chiwa Ministry of Home Affairs in thu a hin phun do na hi chu official thu so hi kit chu yet thiam wa hi lang side hi ama hon assign ding ko no wa avet sa pau chu hi za a hi wa nga Indian government in ama ho side na thu a hin so pa wa a sei pau hi ga ve tau ngo Hichiva KZC has given commitment to cooperate with the security force deployed by Government of India to maintain peace along National Highway 2. This National Highway asu peace umding free movement umding ti ho chong ase wi so anoi lang cho anasim su su leo chen na mu de wa hin abona ka hin ta do lo wai ama salanga jong chu kana sei zo wai ta hi chawai free movement ding a hi thei le National Highway 2 a hi center force so deployed hin bol ve ti ho chan ge jong ase yu chola hi chi MHA in aseina ama hon thu phun abol na wa ase yu chu hi ja chu mi pi lung hang hi chu hi chawai ga veleu chan ama sape na hi aseina wa hi National Highway 2 for the free movement na ti hila hi chawa zong sei hi me hi chu chu hi ja chu min KZC chu oi mo chu na decision la o apha poi ti hi chu koiman nang ho tribe leader chu ka tha ding he ti di lo pi chu mo a IGAM INAM pumpi represent na KZC ki forma ama hon hi chi Kuki Chate kiloi khom na a CSO la alien pen lawyer representable ta ji wa chu thu a hin tan pau chu a hoi poi ti thu ipi bola hi siwa hi MHA in hi chi to bang thu a sei thei ham na hon hiang in ti lo le ti thei pon te ti a chu dem na ke bol thu ai bowin tu ni a e hon hi chi thu a hung gin a hi le hi chiwa ema tribe ki hu do na ding ai lo le ema tribe hung ki khoi kha le ke ho tribe hi ti ding khati ding i thi hi chi sei je wa hi ki khen khen ne ku ki Chate ki to the lo hi ka ti no mai hi chi chan chu hin tin ha sei le han mi izan ham khat lung han na i sei do de wa hi tu a hi Kuki in pi a ko na ga ve kit lo han Kuki in pi a ko na jong hi lin haukip pu lin haukip in chong tu ni a chu haina lekha resignation lekha ana pi ti pa hi mu a hi in phamo ki sal he jingin aman athu sein ho hi abon changke awang ka hin sim lo ding a hin la social media zat chum choma chu anaki thia thangin na dei wa hi le nei inbox leo chun hi che ho jong hi ka hin thot thei tho wa hi in aman athu sei pa hi hoi ta asim leo chun a gila hi hi che wa thu a sei pa na mei te ten Kuki nam pi iti ana eng bola inu ipa a hi lo le icha inau I u inau I to banga na soi sa wa dei lo bola na bolwa ta chanu ta chapa ho I chan ge ya na yang bol ham hi che ho lai nat na a Kuki in pia kapangin pan kala in hi chi chan ge kile do theina ding ka in ka lo ki hal jong le pan na sata in kala in a hin la tu a hi Kuki in pi din mun hi akivet na hi le hi chi kanam mi pi ten e kine pi na ho hi kasu bulhi zolo ding ka ki chai ti hi cho hi ja a cho ma hin nga na le kha na pi a le kha hi hoi ta asimo bin la Ngaito leo chun tu ni a hi aman ipi bola Kuki in pi Manipur adal ha ham Manipur jong hi su mang ding ti le sumang ngam lo ai wanga chu tu ni chan ge Kuki government chu Kuki in pi hi ti Kuki Chaten ki pom na lai chu a government in jong Manipur a pom na la ya hi le amil ham ho chu I ati ta ding Kuki in pi LAMKAI na a separation day jong ki mang hita
kum ni hong ki mang di hita ahi wa nga hi tu ni chan ge amahon manipur su mang ngam lo cho hi je a chong hi lamkai ho I chan ham khat na lungkim lo a lungkim lo ki he cho mi pin jong ki he cho koi ma phong do ngam ki lo ahi wa nga cho tu ni a hi chi to banga resignation lekha ho hong ki mu a hi le hong ki phong do a hin pu lien ho kip hi hiat diu kha cho mi pil a hin nam ngai lu a hin izat inama dinga panna sata lami a hi Kuki in pi sunga jong hi IVET nai le vet ton ta khat ai za khat ai a hin la tu nia anga jing pa hi eat mai hi za chu het thiem na diwa inam sung ki vai po dan hoi ka sei no mai tu nia ai ho Kuki Chate hi LAMKAI khat hi a ilam kai na itu zo lawa ilam kai na a pan ila zo lo ting le ama to banga resignation pi a ka hai ding hi ti pa hi lunggel ke nei lo hi Kuki Chaten ka thi chan ge ka pan ding hi ti to banga hi I bolding I to ding ki tong thei ta hi zong le I na pa I position pa chu a po wa hi le ti a hi a to mai zong hi ki dim sen nei hi za I na mu khang to lo wai tu ni apu lien hau kip banga hi kei wang kanam pi lungkim na ka bol do zo lo dinga kanam pi kine pi bang ka hi zo lo dinga ila ka pan mun dal hange ke isanga chingzo them zon hun hin la hen ti a hi a position pedo ongam ki lo chu e hoi kidang tho chu na organization khat na leader khat I hung hi ta a isanga chingzo them zo om le su nem ding ke isanga hung sang khan te ti a so nem ding ki chu tho e hon bon hi chi inam sung wa sum san na zong hilo a hi wanga kagam kanam kangai lui ti mai min pu a hita chu IGAM INAM a dinga zong ito ding dol zong ki tong do theilo a hi wanga chu nam a dinga kine pi organization khat sunga leader khat itu vai zong le ki ha su ngam lo hi chi position I ha su kha diu ki cha na chu inam izat mi thading jong ki chalo chu ai ji chu e hon bon I position khat niau chakhat bon I dal ha ngam lo vai hile ga vete mu tunia e hon sa I del pau hi hoita agel taw mei te hon agamu ke khat sanga lien zo hin pi do diu chu I chan ge am ha ho chona tho na ta diwem I chan ge am ho cha I ta diwem ingai to ngai tu ni ai kan mi te ho inam sungoi ki khel han lang inam sung hi hat hen lang inam sung hi hang hen hat hen I ti wa hi le LAMKAI I khelu ngai LAMKAI hon ken ka to ding dol ka tong thei ta poi ti wa le ki hin do wa midang space I pi de wei midang chance I pi de wei hi chu to bangai bol wa hi le phai sule inam sung IGAM sunga leader hoi leader pha ho hi power ipi de we tu ni a jong hi pu lin hau kip jong hin ato ding dol ato theilo anam pi avet lela al pu na nei hi za chu apan mun dal hang hi chiwa kato ding dol kato theilo wa kanam pi gen theina ka kile sa zo lo dinga hi le tia anga banga hi lungeli ne yunga ye kanam mi te hoi ta ki gelo hi te leader kiti hin amuna gatawa chera mi chunga gato mai chu leader hilawa hi tuni a mi ha mai hi zong le chun IGAM INAM dinga thil pha na bol do a nagam na zat mi kinep na thei nahi a hi le hi chu leader pha kiti I macha organization na jaw hi zong le chun mi kinep na thei na nam pi kison pi thei khat nahi ai le hi chu LAMKAI nahi na hi ti jong hi sei do no me ni zan hi a case Kuki in pi Manipur hon thu phone a bolwa CSO izan ham khat to khoma a thu lu na ho jong chu ga belo chun hi chiwa war of remembrance a coffin ki koi ho jong koi ta lo ding la do ding ti pa hi a hin la tu le tu a mi pin a dei chu tu a
Indian Prime Minister pan IGAM sungo ahin vil ha na dinga hi Kuki Chate I chan gea gen thei ham mi izat in longa chan ham mi izat in ahin na chan ham mi izat in agamana ma dinga ahin khopi ham ti pai IVET sa ngai hi tile Kuki in pi Manipurin hi cho akila do sa hi ta in su mang dinga hi ti pa hi ki phat sa na ni ki nu hi cho ai wanga tuni chan gea mi pi pan la an zala hi chi ho zong akitha sime ti ho zong hi mu amin mi pi ho I han wa I hat dewa hi ti zong hi a chaina ka hin sei be no ma hi in chule hi chi wa nga mun khat na hi ga ve kit le han so ho chung chang a hi in so chung chang a zong hi the Hindu a kona news a cho ki mu in ama hon a sei na wa chu Kuki zo group said ti Kuki zo group ho chun a save ama ho hin hi chi SOO pek hi future in zawa future ka ti na pa cho hi chi a hin future to nga government of India to focus ki bolding UT with legislature hi sign ki bolding ai hi le tu chunga chu I bol thei lo ham tu chunga UT with legislature ni pi lo vai le su ki sign ta lo ding hi iti mo ham iti ngam lo ham tu a TC a ki sign ta Manipur integrity ke thei lo ding kiti kum khan a ding a ki sign ta future a ki sign ding hi ti le iti ai mu du ham ni chi UT I sign wa pon chu tu a jong hi UT with legislature hi ki sign han lang hi jong le tu a ki munai lo ding he kum za ram khanong lut na lai ding hi ki ti ding hi na hin la tu ai future a hi choi focus ong ki bolding hi choi ki hung chi pi ding hi cho a hi government to sign bol theina ding to gon hung ki nei ding hi ki ti chu kum za ba pi hung lut ta dam tu chung sign ke bol na chu UT with legislature I sign thelo ham ti pai ki sei no ma hi za a chu phamo ki sale jengin mi tampin nam se pai ho I oi mo ji wa jong chu ama hon nga lungdam na dinga hin so jong hi mai thei a hi in aban le hi chi article chu ga sim kit lau chun a sei na wa hi a hi le May 3 2023 gal ahung ki patna hi chi SOO pek hi February 29 2024 a chu anaki saya Meitei government hon the Manipur government nin na Manipur government in adai ta lo ja chu anala do ta in hi chi su agreement pa chu February 29 2024 a chu anaki tang den a hi ta in hi chi wa pa na sign anaki bol ta lo a hin hi ja a chu president rule ahung kit nen a hi le tu a hi 1st September dung juya chu nga ma ho hin ahin pan kit no vin tu a hi sign ahin bol kit no 4th September 2025 a hi chi ahin bol pat kit no hi ahin la hi chi wa September 1st September 2023 a SOO hon meeting ananei wa government of India hinga TC hi talova union territory adinga summit anake bol September 1 2023 ni a naki bol pa chu tu a hi future a hung ki chi pi ding hi ti hi chi chu het theme na devai ga se wa hi in a hin la hi chi to bang ho hi future a ti chu jing ni ho chu iti a hung thung ding ham jing hong wa jong le jing ki tho ding a hin a hi the ya hi le hi chi ho hi a pet na bol ngai a hi jing ni ho thai ni ho a hi lawai le future a ti ho hi I bol lai se wa phat hi sot pi hong lut ding e kana me te ho tu a union territory I thum pau jong ki sei do nai lo hi chi ho hi future a focus hong ki bol pan ding hi kitin na lai chu he ka chu inga na deu hi hong sot na lai ding da na hi mo hi ni chi chan chun ngau hi ten ngaban ki na hi news ukhur time a jong chun na sata hong ki so en hi chi chung chang he na tu ni a chu video hi hong viral ma jing khat hi in hi chi to bang video ho hi alang khana aphat na ta khat omai tu le tu a hi mei te ho hin ipi sai ta pam til
Kuki ten bus sung ho gari hlei ho hi agam sung wa hlei lu gari ho za chom passenger gari ho hi Kuki cha ten hoi ta check a bolovin mei te ham lo ham ti hi hoi ta Kuki thing noi hon a vechiluvi ti hi na sata a sai phongo hi in chule tu a SOO ki sign ta a hi le a thal ho a koilu no hi tam ki thi tu a hi ipi bola thal choya hi chito bang to gon ane yu ham ti a jong hi azat government of India hi thudo na ho ane ve ti a hin la aphat na ki khat chu e ho hi I bon chawa su a ki hi poin nan su jong tampi hi ngi za chu ikilep na thei kit ji su ki sign jong cho aphat na ki khat chu nan su ho jong su kilep thei wai ni cho ki hu hin thei na wa hi e ho nam sunga hi thil pha yen lang thil phalo hi jong le thu hi aki sei teng la adi pa ki sei teng ole ilunga hang jiwin e a hi lo lang khat nai ki la ven he do ding he tha do ding he ti langa hi sei jiwin thu hi aki sei teng le adi pa ki sei hi ingai da sang wa hi zui leo han akhat jong chu ei dinga chu pancha na khat hi tu ni asu sign e bolu jong e ho dinga thil pha nga su lo jong e ho dinga thil pha hi chu ho jong hi I he to wa amman na ding dola hi iman wa hi le e ho dinga chu wang phat na jing ai ti jong hi ka sei do no min hi chu to bang thil so an na chunga jong hi Ukhur district lang a hi ti a jong hi to a hi ukhur taimin jong na sata a hin the thang vin sinai kem ko ma hi chawai ke no hon kem khat a se movin tu ni a patna hi gari ho check pan tawin mail he ho ilam hla wa hi la hoi tai chi thei de hi ti a hi na sata thu a the wai aji chu kangpo pi district a hin jot thei lo phat na wa chu ukhur langa ho apel wa hi ta ho hung lu no wa hi chi Kampopi district hu aga apel wasanapati a hulut kit nuwa highway national highway 2 hu azot kit thoi nata san lo wa hi le hi chi ipia ga ti tam in langa hung teng le ni the ho an ho kine na tadubi ti ha hi chlai muna hu ga le chun mei te dim se na ba saung to de wai aji chu ke yong ka chi a hi in tadubi a gari ka so ma hi le mấy tay họ cho dim sẽ nó gari ông tàu cho hoi lang a zot no ha hi cho loi kampu pi zot ham tel a hi poi hi chilang sai na chi hi ve tiu cho ukhulang ho avel kin wa ukhulanga ko na ho phai sung lut kin hi ta chu lam hla hi ven a hin la tu ni a hi chi video ong viral a patna hi mấy tay ho ki thula naw chu ipm tel ukhulanga ko na jong koima na chi ta lo de hi aji chu hi ukhulanga ko na jong gari hlai ho hi Kuki thing noi hon hoi ta gari check vin ilam hla na wai kichi thei de wahi chita bang hona to kha wale nan tha pai jeng de wahi ti a hi mei te ho sunga jong hi thu a zat hi tai ki the hi tai ti hi mo hi in ya alang khat na video viral sa ole I viral sa nga loi chita bang hi inama dinga thil pha cho mai aji su minei ki chat na khat a hi lo le awareness type a hi ni ta hi Kuki gam sung tu a free movement zat ki se ya ke ho jong ka hung ve hi ti khati ti a sei ji ho hu hi chi to bang video khat hung viral la hi le hi chi ho a ko na jong hi Kuki Chate I chan ham khana I hat chom na khat ji hi ti jong hi ka sei do no min I je a chu Kuki Chate a hi the a hi le amel ho wang akimu poin na hi je a chu boy lo hi a hin la hi ta hi ama ho ki cha na gi na to bang video ho hi ahung ji jong hi pathinin hi chi hi e ho ki ven theina ding la e ho ilam piu a hin su wang na ji a hi ti jong hi iga sei do no mo bil hi hi chi chan chu tu nia Kuki news mang cha holim na le hil che na hin bol theina ho hin tin a hi the ai le kanami te ho Ichi UT ithumo SA ithum pau hi future a ding hinanti hi zong le atok pawang hi future a hi lo dingin I future ding gelo hi tin tu a pan hi te ka tinomen hi hi chu a chaina ka ga sei thein tin tu ni Kuki news sin be josi na chung che vin ka ke pai na bon cha vin pathin in phat thein bo jing taw hen